Ki hajar ngut ki patba nong kersan ke parti NPP Ramrai Blok. Kila yatut sya kejingelang patba jong ke NPP ka belalong menda ka sengi kalai photre gunaitung Ramrai ban saki ya kejing priang ya kinongbot UMDC ke Ramrai uba bajop pengrup bat kawai dia ki bawan penyesot mai sya ke parti. Hagan ka sengi layoru ban pen scam ya uba bajop pengrup MDC ke Ramrai kum working president jong ke NPP Ramrai Blok. Ha ka bala pen scam da UMLA ka nongstoin uba Macmillan besar ubre presiden ke NPP West Hasil Sesring. Hagan ka sengi la sakhiru ya kejing don lang usumbut menteri rangba kejela uba presiden song UMLA ka mau sundut uba Gigor Merthong MLA ka Siju Ronggara urakam e sangma UMDC ka mau plang uba lamprang bela lembat ki hajar ngot ki ba nong kesan ke parti NPP jing setu jing lang ba ka National People's Party na ko gambai jeng amblok mila sobha bantung ye ba job untuk MDC kum wakil presiden jong ka gambai jengam blok ku parti NPP pada ni kapok ngasih ongnya tiba min IT no every appointment kapan tung ye bapak job MDC kum wakil presiden juga National People's Party juga ramai jangan blok ngasih tu dia kekenting kasih ni orang dia kekenting kenang banten klaim banten ya dia kasih tekam juga parti NPP apa ramai kapati kelas nobha bantung ye bapak job kum MDC kum wakil presiden juga NPP juga ramai blok pada kejingtung yang ungi kue nanti, baka parti NPP kan yo kue yo sok yo kejingjok akhir election kapan.